Paning kong do, napan kan mau dia mahapan keren, kemubrio, atau nong mikmat, ubah ke konstituensi Galasay. Lalu kipot balik, barkani gamanta, napan keren, ya kimat, ki jengdokam, jong konstituensi bajong jala, bat kata suspension ke bapi, ipan kan mau, ngan yai ong, manyai ban biang, bangun pediang lalu nur ini suspension, namar ka sulong suspense. Kita lagi bahas suspend ni ha, kisipulong suspense. Ya, kipai ba pabon palang. Aku akan ngipitang ni kawai, bang aku akan present lagi ban keren. Apo ka assembly kum unong tawai. Bat umday mga pan lani bang yele persya ya parti. Umday ngapan bu ko cingkeli kan. Parti dah kala anut adu pan sim ta suspension break kam. Suspend ba kalenting bade. Suspend ba yang aku 17 aku mu MLA jong 17 not long constituency. Henry ka suspension ke jongki ka day tangya kerteng Edelbert nongro jauh sentio kalau pikita ka kerteng ka pen baptis ti penhapan siya mapi hiru ya ka jingkir clear nampo ako keren sibun ti habade dak banta kipor kiba ada kadawai nga ban keren hapan keren tiri banta ka kung sando kalong mga deban lejimot bet ya ki issue ka badong kame na ka banta ka constituency bar kamtang me ya ka